Guys, nag-shopping ako guys ng murang food. Super cold. Super cold. Wala yung favorite ko guys na snack. Bato. This time guys, pag 4 man ata start, magbaba na yung price nila. Yung peso. From 185 yen, so ano na lang siya, 92.
I'm going home. Isa. I'm going home. Ganyan lang siya. Kamahulog siya. Hey, depois Basta, nota minha. Papa, sakit tu, harus kita, wah tak pergi. Dia suruh dia tu capek. Ada nak kira stop lah. Dit klopt, tiene una hija. Y de vida, todo. Sabada, croca, dari, pusat, ton, rasik, itu parah. Pasensya na guys, yung light. Medyo dark siya. Bawal kasi mag-on ng light. Trabajo que es que te parota todo das ahora sí tornaba
Thank you, sis. Bahay na ko, sis. Ay, kuya. Abot na ko. Nag-park ko. Lisod kay parkingan din, he. Lisod kay parkingan din, he. Gamay, manggod mong area. Hello, Sisi Vlogs. Bahay mo to, sis? Ay, naku, lalo. Abot na job ko. Gusto kay parkingan din, he? Excuse me. Hirap mag-parking dito, sis. Ano to? Kasi ano, sobrang liit ng space. Hala. Thank you so much. Nag-ano na ako dito sa aking mga gamit. Thank you. Paano naman to eh? Okay na. Bye-bye, kuya. Bye-bye, sisi. Bye mo to, sis. Kuya Johnny, may galap shout out. Mag-ano na ako kasi magluto pa ako. Thank you. Thank you always. God bless. Salamat.